malia mai ki ka malo le e tona mo ko roke ka kataha I he hoatani pe me he Hawaii Delights Cafe I po I he hoatani I loto maofanga ia pe I he taimna tau o ku maiheni pe mo kisioni ke o te ngahi ongongo lelei. It's all a good news. I he mea tokoni'i koia kua teu I e melaia pe mo toinga ka ngau e koia Hawaii Delights Cafe I he hoa koe ni. Ka mo mea mai pe mo tolu koe cafe koe ni. O kuosi teu I peia he koe ki cafe koe ni na ne teu I e nai kamata ia I haapai. Koia I haapai masani kutoa pe mea mai koe mea kai koe na ke mau koe I haapai. Teke toi mau pe koe I he Hawaii Delights I loto maofanga ia I he hawani. Koe kisi? Rika ko te la me ko ke uma ku yang ne pai. Koia. Alo ke na kamata ke susu ni hapai. Koia. Tani ko tano ka ni nai ko ni na ko ka se muy kon ko ke ni. Kamata e. Ko ni falekai. Falekai. So if you're hungry, come along to Hawaii Delights Cafe. Have a lunch there. It's a beautiful food. It's ifo food. We have here Wemau special. Where special ya hani. Ko ngahi menu ko I Hawaii Delights o ku nau serve breakfast, lunch, dinner. Pea moe they do catering. Ko Hawaii Delights ia o ku nau lava o serve you I hau whahinga whatongia pe ku ke fie mau ke keita. Lava lele he Hawaii Delights I he hawani. Ko ngahi ko pisinisi po ko ni na kamata ia ko tau e ni ai palu I Hawaii. Pea koe e toki tau taha ia ki a kosi I he... I hono fotu I tongani. I hono fotu koe I tongani. O ku loto pea haapai masani ia ke inasia tonga eiki I he ngahi lelei koe ia o haapai. So that's why they bring... I cafe koe ia mei haapai ke whakotu I loto maofanga ke inasia ia tonga hono kotoa. Mei hahake, ka poku ke mea mai he taimini. Please come along. After mai he Hawaii Delights, he kono ngahi mea niu wanga peheni. Koe breakfast he because kai pongpongi because taimi ko tau mid morning tea show ai o wia e tausi ko me ma ko tunui kono le whakatonga pe ko tunui tunui ka koe whainga tunui ko koe ke pa tunui ko ke te ua kita ka pangu koe o mai moi whai mua whakapaku taimi ha tau koe ngahi menu ko ni o ku wifo pe atoe tā vale te kai vivi ia koe hoata, pe koe houani, koe lunch, o fie mau I ke mea mai koe. E koe ika haapai, o ka gisi. Ika haapai, pe. Ika haapai e rika koe whaka ka sika koe no koe ika kulan pulu. Koe, te taloi, koe ika lan pulu. Koe maa ka sika koe mamuno kakano o. Mau mai pea o tai, koe Hawaii Delights, o kuni hanga eia. Koe homo, koe uia ika koe homo. Koe homo. Aya koe Hawaii Delights, okay, Hawaii fish chips and chips. Aloatu mono ki salati. Oh, ni po atu kisi he. Te whanong pekita Erika ki Hawaii masani. Hawaii mea katoa. Masani mea katoa. Hange pe koe kumo mea mai MCC aki hulu ya tu koe special. Koe mea tahi, koe mea kai mo uilele I taha ia kaki mo tolu. I he taimi ni, he koe special ia. Koe special o koe ai kaleika. O koe ai kaleika. Koe lo I feke. Koe ika salati. Koe tuna. Poke. Koe lobster. Koe mea ni koe lave mai kia hai lo tata programa ni nai lalo koe ni. Ui koe malo. Koe Koe nei lalo koe. Nau whanongo nai pui tohi pia ni nai. Salamoni. Koe ika kanorele tahaya koe. Ika ma whaia hono kai koe Amerika koe mo New Zealand. Ka koe sefa ori ka pahampe tau nua heni. Ka koe lobster. Manatu mau pe sia. Stay focused ke ia maua. Koe lobster. Koe ua. Koe mau mea toko ni ka mea mai koe kini. Koe lobster poke ni mau ia he Hawaii Delights. Tua ni rika ko whaamo mo se tu aki ka whai mo. Teke ki kai lobster poke koe. Koe Hawaii Delights ia mo special. Oku maa kone pepe special. I makehe ia. From the koe price mo tu aya no molo ia. Oku kei he pe ka kuhanga e Hawaii Delights o tuku hifo. Ke maa ke mea mai ko unga ko ne lelei.
mo i lele ko sino mo i lele ya ka ki mutol ko tau tau ka taha I he hoa ko ni afe mai ki he hanga ia rika o whamana te hoa koe ni koe mga wha koe au ki a fo o alu ki a fo homa keri kao koe tūriki ko whi mga wha koe ia hanga tonu mai pe he mo hau koe mei keri kao whakapau o ku ke mea mai mei mea mai ke mea mai mei hala buna hau koe ia mei waku hanga tonu mai ki he alu koe ki keri kao te ke mata o mai ai koe o lele me te ke mea mai pe koe hapai ti lai oka after mai koe he kefe koe ia mau mea tokoni'i ai good for your health pe a I he time da tau te ke ngoe koe ke maa kona poloa he kono ngahi meni upe heni koe hapai fish and chips koe hapai chicken and chips with salad haapai pe mea kātoa. Kau ni kau mea kai haapai. Haapai burger and chips. Haapai. Oka. Seke haapai. Haapai. Sige henkis. O kau he haapai open beef or chicken sandwich. Haapai e mea kātoa. He koe hingoia o e cafe koe ni koe haapai delight. I ho o mea mai. MCC a ka waha pe hui kukui mai ke tau kau whataha. Mea mai ki haapai delight. Ke a utonu ai ene lanu whaka ofa hono teu pe a koe maa alahi o si tia afi mai pe koe o mamaka mai koe ia ki he haapai delight. Whamanako ki he tonga hono kotoa koe haapai delight o ku whahoku whatongia pe me he pongpongi ki he taimi ni mātiafi. Pe mo special occasion o ku lava pe o host him ai tina. Pe mo te whahinga occasion pe o ke fie mau nau lava o keita ki ai kisi. O amanaki whaki ke alate kau keita koe ai haapai delight. I siulai ki he whamanatua e aho koe o tauwha ahau pilorere. Korisi koe I haapai. Pea ke manatu, e pau ke ave mo ki taua ki haapai. Pea mo e mate maa tonga. Teu ke ki nau toku no mamata mai ngalu o pe. Mate maa haapai I siulai. Ai ko wike ka hau te tau mate maa vavau. Ko siulai mate maa haapai. Wike hoko mate maa eua. Pewe. Kaki te loia rika. Maa vare. Pako sia ure ka nau toku no mamata mai ngalu o pe. Nau teu mea toke nau sio mai ki haapai. Mai ngahi mea tokoni'i. He kei te maa uka whaitu. Ko ngai mea kono kei te lava ko ngai falekai mi tonga ni. Kei te maa mea kai peheni. Koeni, kisi. Ko sia hipo ki he menu koe haapai delight o pehe. Koe seafood soup with garlic bread. O koe ia mea ia heni koe friendship o taika. Friendship o taika. Maa la. Koe vei halo mau katoa, koe vei halo toki hau ia he t-shirt. He koe osi koho mau mea toko ni pia ke whakamoko pia serve at le vai vei halo, vai lesi, vai I he osi koho mau mea toko ni, Kou vakai'i hipo ki he t-shirt koe ni koe o kai he koe whinimotu a tonga koe a ana ai haapai delight. Ko hono tare ni ti ko hono tao ko ia o ke. Koe kamata anga e ne pisinisi he ne bahe. Koe ne tao e foi pai. I he funky foi pai takai I he ki maho a kilo ua. Ai hangi ko bahe kisi he bahe koe ai ouna. Koe uhinga lahi ana ne potu e ne pisinisi falekai. Koe ne fiekai. So ka pau aku ke fiekai ia. Te mai koe. Ka se ka rika ni ko hanga he ouna ko ni foto e falekai ko ni fiekai ia Ka ko ke ngoi ko tai mini ke ta lata mo ni ko ke fiekai ia. O se longa na kai pe ai kita ke te lata. Lata. Ke makona. Ke ngoi ko ke loto lahi ke toi alu ko vai hau ngau e ku aho kuha. Koe haapai delight ia. Koe mea ko tuku e whakaukau koe friendship o taika. Friendship. Ko ho mau mea toko ni pehe o taika ko ai haapai delight te ke ngoi ko te ke whakakau ngā mea le rei ai pe ko ia. Ki hata hape. So, ko kai ko ke mo ke so fani be me to ta ko to. Fani ke ngoi ko ke fie. Ofi a toi pe ko ki to ko ta. Kis ko kuhinga pe. Te ke mau e pe ko loto melino loto. Ko kai be ke mo melino na ko to. Haapai delight ia I he ho wani pe hange ko o kuhasia. Koe umana. Umana iki, umana lalahi, umana. Kema o katoa kalasi umana he haapai delight. Koe mana. Ma o te kalasi ke mana heni. Umana lalahi, umana iki, loto. Koe mea tahi ko tō peo ke fie mau.
o ku ma'u e lo'i feke, o ku ma'u e lo'i umana, o ku ma'u e tuna poke, o ma'u e lobster ko fu uo. Te ke ma'u mea tokoni koe pa ke ongo e koku ke hange fefeka ko hangko uo. Eh? Oka. Kai ke he koe hawani e pia moe ha'apai lights. Ko koe koku ke mate ofa koe ki ha'apai. Afe mai koe i ha'apai lights i he hawani ke tau kau kataha. Pea moe ngahi o ngongo lelei, mea tokoni lelei, lava ke ma'u ia me he ha'apai lights. Kisi koe lisi special koe oe ha'apai lights. Ko koe ke ngai special lo koe kike hongo fula rika, koe? Koia. Da ko sefo ke ota ika, lo ikaloa. Lo ikaloa. O lo ikaloa, koe fish burger. Rika, eke ka hu ki loto ki heo tau ki vilo pe ki loto ke mo mea mai ki he mea mai he hawani te koe koe Hawaii Lights hawani mea mai kai koe loa, is koe roa, is menu koho pu mai te au matata menu hila te tata menu pei tu pe ko sunga te pili te me ai koe sige fakatau big apa o mai te piu apa o ki mo tohu ki ki mo wa apa ya ki mo apa ti lai te ke o ki apa te ko ia kono ngahi nau pe i he tai ta o ni apa te ko pu te mau apa Okiai e umana, okiai e takaniko, okiai ai ika pe me ha'apai, si koe hape mea tokoni o kupe fie ma'u koe ake mai ki me ha'apai lights ma'u me iai, mono kau ngā ue, o Anyway, koe ngahi o ngā mo leia me he ha'apai lights e hawani, mea mai o koe taimi ngā ue tahine, koe ngā ue kamatai koe ha'apai lights he malu ke hofu. Hofu ni ma. So from 10 a.m. to 5 p.m. mea mai ki ha'apai lights, te ria ngā te koe ngahi mea tokoni lelei, mui lelei, mai tonga mo toa I he ngahi ahoni. Ka koe ha'apai lights ia, pia moe le teo mo wātonga, I he hoa koe ni. Kei ke ko whamanato tai pe ki tonga mo toa, lava lelei e ha'apai lights, koe nau kau ngā ue o Keira, I hao whahinga. Occasion pe o family, lava lelei o whahoko whatongia koe a maau ka ke pālo o koe o kai ki toi o sia I hano teu I ho o mea tokoni I hao. Mari, putu,
birthday te whahinga kātoanga te wiki mau e lama lelei e he Hawaii Delights o kei tā mātou. Kai MCC? Whamalo e piki he tonga ui kotoa te tautoe i heni pepe a moi Hawaii Delights i he apongpongi pia mo ngahi o ngongo lelei me nau ngahi menu o ngahi special o kuiai e lefeke, o kuiai e tuna poke, o kuiai e fish curry, me a mai koe e tau pāhia he mau mea tokoni koe me he kare mua ka koe kare i kai nia me a mai koe ki he Hawaii Delights mau mea tokoni me iai lahi au pito maa te unga mo tai uwa pāka pia mo ulelei. Awhi mai i he Hawaii Delights, loto maa whanga ia, taimina tau koe whika telefoni ke se tutaki me kia o ota hao mea tokoni ke au mai pe server he kautahi me koe balu whika balu ni menima whābalu ia. Anytime, me he hongofu ki he ni mai whiawhia, me he Hawaii Delights, o whalahia te tonga kotoa, we'll see you again tomorrow. Same time, i he Hawaii Delights.